Rita igana rimwe rĩa 30 cia njohi ngananie nicio hithukitio ni maabitha a borithi, imwe cikiritwo minyore na kuhanio na nguo na ingĩ igaikio makonia-inĩ na gutukanio na mbembe nyumu. Mũrigo ũrĩa ũraikĩtio harĩa ithandũkũ rĩa gũkua akuũ rĩikagio. Afisa wetu ambao walikuwa wako kazini waliweza kupata habari ya kwamba kuna gari ambalo lilikuwa ni la has, yani magari ambayo ni ya kubebea maiti, ambayo ilikuwa imebeba chang'aa, na walipoisimamisha na kufanya uchunguzi ndani, tuliweza kupata kiasi cha lita 135 za chang'aa. Komanda wa borithi mwena wa Dagoretti Frank Wahome augĩte ũndũ ũyũ ũkinyanĩirio thutha wao gũkunyĩrwo atĩ ngari ici nĩ ikoretwo igĩkua indo njĩkĩrĩre mũkana, kuona atĩ kaingĩ irũgamagio nĩ maabitha a borithi barabara-inĩ. Tu hangeweza kudhani ya kwamba imebeba chang'aa. Tuliweza kushika hiyo gari na wale ambao walikuwa ndani wengine, na uchunguzi unaendelea kubainisha mzigo ulikuwa wa nani, ili yule ambaye anaweza kuwa ndiye mwenye mzigo aweze kuwa dealt with kulingana na sheria. Rĩu Wahome akĩhinyĩrĩria nĩ mekũnyitanĩra na honge ingĩ nĩguo gũthũrimaga nginya ngari iria itaroragwo nĩ borithi barabara-inĩ ta ngari cia gũkua mĩĩrĩ, tũnyaga kana ambulance, ona ngari cia honge cia gĩthirikari nĩguo kũhukia wendia na ũhũthĩri wa njohi ngananie na ndawa cia kũrebia. Kitu cha kufungua macho anayeopena ya kwamba hata haya magari ambayo mara nyingi huwa inadhaniwa ya kwamba inastahili kupewa right of way, wakati mwingine zinaweza beba mizigo ambayo si mizuri. Wakati mwingine tumewahi kupata hata ambulance ikija ikiwa imeweka strobe lights na ndani imebeba chang'aa. Kwa hivyo ningewauliza tu maofisa wetu tuweze kudumisha ule utu, lakini kusiwe na gari hata moja ambayo itasazwa katika hali ya kupekuliwa, ili tuweze kudhibitisha kama imebeba kile ambacho kinadhaniwa ndicho kimebebwa. Bathio rĩu nĩ hingĩrĩirio ceceni-inĩ ya borithi ya Dagoretti Kabete. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.